أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أرميا عامة وفي إثيوبيا عامة هؤلاء الذين يجتهدون لنشر هذا الخير اليوم بين أيدينا، هذا نصر من الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إخوتنا في الله، علمائنا الأجلاء، نحن بالأمس في هذا المكان خبنا ورجعنا وطردونا أعداء الإسلام. اليوم بنصر الله نصره كيف تأتي لا نعرف. هذا نصر الله ملأ الأمة الإسلامية هذه الساحة، ليست مكان الذي اشترينا منهم، بل أماكنهم امتلأ المسلمون، بل من بين أيديهم علماء الأجلاء الأتقياء الصالحون بين أيدينا. ولذلك يا أهل السدامة اليوم نصر عظيم تحقق في هذه الأرض. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ثم نرحب بشيخنا شيخ حبيب لين جاء معنا، جاء متأخرا ما عرفنا أنه سيأتي، لكن أينما وجد الخير وهو يوجد في سدامة. جزاه الله عنا خير الجزاء. وكذلك شيخنا الذي يعمل معنا شيخ طالب رضا الله معروف ومشهور والجاد طبعا ومجتهد مجاهد حقيقة في أنحاء إثيوبيا وهو أيضا بين أيدينا. وكذلك العلماء الأجلاء الذين جاءوا من مسافة بعيدة بين أيدينا، نرحب بهم ترحيبا حارا، نقول لهم أهلا ومرحبا بكم باللغة العربية والكام باللغة الإنجليزية. خلال كيري تجميدا وبشو بزوجة سدامية بدنا قانون دفتني أنا بحسن الجنة. الله أكبر الله أكبر. مدح شيخنا شيخ عبد الرحمن دعوة نترك اليوم وهو ممدوح عند الله ويجزي من الله حقيقة. سبحاننا نحن نرجو من الله، لكن شيخ هذا عنده بسمة عالية وفي قلوبنا وفي عند الله حقيقة أكثر من 40 سنة معنا يجتهد، كما ترون هذه الجبال كلها وهو يمر بأقدامه على يفعل لأنه يعني يدفعنا على أن نسرع. ولذلك إخوتي في الله، والآن أوجه ندائي إلى الشيخ رئيس المجلس هنا، رئيس المجلس في إقليم سدامة الشيخ عبد الشكور عبد القادر، الذي يسعى لنشر هذا الخير والذي فتح بابا لجذب هؤلاء العلماء، فليتفضل للترحيب بكم مشكورا ومأجورا. اليوم يسرنا ويسعدنا اليوم أن نرحب بجميع الضيوف. أود أن أذكر كلا باسمه ولقبه الكريم، ولكن سامحوني من لم يؤذن الوقت بذكر أسمائكم الذين أتوا لحضور هذا الاجتماع ترحيبا حارا، أجمل وأكبر ترحيب أفضل من الذهب والفضة لأهل الكرم والجود والبذل والعطاء. يسعدنا اليوم تواجدكم معنا في هذا الحفل المبارك، ولكم كل تحية والحب. قدمتم أهلا ووضعتم سهلا، نقدم لكم من الزهور أجملها ومن العطور أعطرها ومن التحية أطيبها، ونشكركم على حضوركم ونستقبلكم بكل حب والمودة، مثل ضوء القمر وسوء المطر وفوه الزهر وفي وسط الغيوم السماء وبين أغصان الأزهار وأوراق الأشجار. يا من شرفتمونا اليوم بهذه الحفل المنير وبزيارة إلى مدينتنا مدينة جد وفي قريتها قرية منيا. جزاكم الله خيرا جميعا، ونرحب بكم أيضا بأعماق قلوبنا، ونقول لكم قدمتم أهلا ونزلتم سهلا.
وأدخلتم الفرح والسرور إلى قلوبنا جميعا بحضوركم. أهلا بهذا الجمع الكريم الذي انضموا إلينا الحاضرون لتحقيق الأهداف الذي وضعناها، ونرجو أن يكون اجتماعنا هذا مثمرا ورائعا. تشرفنا بحضوركم كثيرا، جعلنا الله حضوركم يا أهل ضدلا ويا أهل عساسة ويا أهل أورميا جميعا، خاصة شيخنا الفاضل الشيخ محمد أمين عبدو أول مرة دخل في إسداما، وجزاكم الله جميعا. الله أكبر. ونرجو أيضا من الله سبحانه وتعالى أن يكون سببا لفتح الإسلام ونصر للمسلمين في إقليمنا. ضيوفنا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وزادكم الله سعادة تملأ قلوبكم. نحبكم في الله، نقول لكم بكل خير بكل حب وتقدير والاحترام. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. حرام سكاية حوالا جيدتناي الله أكبر. خاصة كوني أولي رأينا مسلم دقا، كوني أولي رأينا كوني ورد رأينا دقا، كوني أولي رأينا دقا. تبو وسني كوني ألباني توبيا ومسداما إيجن نوكي وسني كي ردانا حوالا جيدتناي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. እዚያውን የማይረሳ መናገር የሚፈልገው እዚህ አካባቢ ያሉት የሰላምና ጸጥታ ኃይሎች ሙስሊም ጎን ቆሞ ክብሩን ጠብቆ ከጨቤ እስከ መለያ አጅቦ ያመጡልን ወንድማማቾቻችን ትልቅና ከፍ ያለ ክብር ይኖረኛል። እስቲ ተክቢር ተክቢር ተክቢር። سر حلالون إن حلال وداني كأيه غلطنوه أني تكبير ليلشة. الله أكبر. أنا تدار الكريمو ججب ماني كدار رمكنو دافرا كجيشور سيمو. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. والتعليم والتدريب في إثيوبيا. جزاكم الله خيرا. بارك الله أكبر. 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 ولله الحمد. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربي قال اني هاقو ويارا بكتك كامل لخيان دابتين وقليان إسلاما قال فتنجروا ولي ربي أسي وللنفده. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. وما السنة مغانا يغلتين مو كتغن موكي غبار دوي يساويت ان غبار في سيور الموني مغانا غلتين مو يوم. الحمد لله رب العالمين. أولي الناس داما كتته غبته كي غبته علامة عالماتنا. الله أكبر. الله أكبر. وبليان كي ورا دولا في أساسا في سيروفتا شاشبندي وري نسري فلفل رود غارب بيتات أول الليلة أكافوشات المجورة راتو نساني في درك أموالين ورد فني والتجيت نبري تنيلي غلطهما سنين جتشو برباد. الله أكبر. ودوان كي أورميوري دينة عيسى جبان كراكيشي توري أساسي دودولي سيروفتا شاشماني بالو تاسطنات نيري حسيسات نينا أساسي سيرنا دافراتي تن دينة لو سنات نوريان. الله أكبر. الله أكبر. أني واد إيرا دبچو بربادو غمچو قودچو توفي حالا نانوا خنجرو مالا كفكاتو لالو فلوفي هاسوا إيرا اللي يرو إسري رافتون بربادو
haasawni warra nurraa bakka bu'anii gamana duulan Sheikh Abdurrahman Da'waa Talib Ridallah Sheikh Habib warra nuti jihaa kanaa qabnu haasawni isaaniti nama lafa beeku lafee beeku gaara fi qarree sallayyaa bakka hunda beeku haasawa isaan duraa bobbocoluun barbaadu akka nama tokkotti gammachuu guddoon dhagayamaa akka imaamni tafaa'ula godhee idaa jaa nasrullahi khutbaanuu qara'e arra inshaAllah rabbii keenyarraa guyyaa san eegganna yoo rabbi fedhe. Kone kaa'imtinni duucha dasaawaa dasreemmoo yanna nookki daafraa ninke darga heedhe loosaa noori jajjabbu gobbate aalimooti kune wana su'mansa woshimannoti gobbate qaalen akkabaabete qo'an qaffeew garii insara basa gureemmuna ani kaanni techo wana quraaniyen imaamu qara'i aayaati hakku halaale akka agedetenni akkabaabera maganu assonii yankeetine Allahu akbar warri oollaa sidaamaa jiru har'a dodolarraa dhufee fi haasaasarraa dhufee shaashamanneerraa dhufee seeroftaa dhufee dhaamsaa isinii dhaammachuu barbaada an akka nama tokkooti. Onnooni dagginiri su'ma woshiniri akkuriya su'u baakki daafira yanna digudeemmona baanun kura sokkanoo'e dhaansunoo'e ki'nera wodheemmuuna. Haqa oollaa hayni oollaa shari'aa bira jabaadha. Halaalu olliichu halaalee isliminna hollooge sha'aarra dojabaho. Haqa oollaa har'a dirmattaniif san fuula durallee beeytanii hawaasa naannawa kana jiru wajji akka dhaabbattan dhaamsa isinii dhaamuu barbaada. Too asitinaa keeshitiniin tegedene olliimmate halaaliille doneedhinaa gede konni mannile do dhaansa yaati. Warra gamana dalagu kana hujii as dalagu Sheikh Abdurrahman Da'warraa kaasee jara kana amaanaa isinii kennuu barbaada. Kole kaa'eentinni Sheikh Abdurrahman Da'waa ninke ledonni baaluun kura kalaggine loosinaa dhunorraa dhaansa amaana awra hasreemmane. Isin qofallee osontiin warra biyya isinirraa dhuftanii tuuta tana akka wajjinaa dhaabbattan warra da'waa gamana bobba'aa jiru kana akka bira dhaabbattanii harka har'a hamilee taatan kanatti fuula durallee waan isaan barbaachisu hundaan akka bira dhaabbattanii gargaartan isinii dhaamuu barbaada. Kole kaa'eentina ta'uu warritinin tegede konni ka'an olliimmate halaale agartine qarraare akkabaabete qarraare gobbate qarraare baalan ka beekkitinaa gede hattono dagginiri calle akkikkinni massitine nogateelura iillishine gobbatenne qarra beekkitinaa gede hadaranna amaana dhaansa dhiyaatinaa. Inshallah guyyaa har'aa guyyaa barakaa rabbiin haa taasisu. Aamiitecho barraa tootuu iltete barra magana soon kennana. Huccuu akkanaa takkaa uffadheen beeku. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Har'a kabajaa warra sidaamati uffadhe inshallah. Allahu Akbar! Techo sidaamu aarrinyaa sidaamu gudu hocho diroonnohu sidaamu aarrinyaa callaati gobban ke bidaana fuddee begennoo manane. Assalaamu alaikum. Allahu Akbar! Obboleeyyan teenya ummata sidaamaa ummata aadaanis bifaanis wayta haasawe qofa haasawaan kuni sidaama kuni oromoo jedhanii adda baasan malee bifaanis aadaanis waa hundaanuu ummata wal fakkaannu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ayradda roduuwwan kee sidaamu daga maganu keerii imanne ikko nin kennaa kidne aadan keno mimmito labbaa bifin keno mimmito lawaa hasaawin ke callaa qaalin ke babbaxxaare islaamimmateeno olliimmateeno roduuwa ikkinoo mure maganu keerii salaamu mereerodne ikkoo yinay. Akkuma san duutu ta'e sidaamaatiif duutu oromoo ciini sidaamaa ciini oromoo lafaanis ollaa akkuma ta'an gamana oo gamana garagalan gujiidha ollaa sidaamaati duubana oo garagalan arsiidha ollaa sidaamaati akkuma waa maraan ollaa taane amantaanis ollaa kataane amantaan oromoo
waaqeffataa waaqa tokkicha beekaa jedhan yeroo madiiniin hin bal'atinis sidaamni aadaan isaa bara dheeraa keessatti aadaan isaa aadaa islaamaati. Baatii laallata waytalaalu baatii laallatu dubartoonni isaanii akka islaamaatti uffatan maal agarsiisa? Aadaan sidaamaatiif oromoo hundeenis islaamummaa jecha agarsiisa. ninke oromonna sidaamu ollaa heedneemmo kawaanni arsi kawaanni guje dhaano ji'lankeno woyim reyote wi'lankeno mimmito labbaote akatinke mitto albaanni oromo isliminnu haymanote haladhiyokki yannara maganu mitto waaqam yite ka'eentinni hattoonni galteo dagaati sidaamuno taarike xiinxalliniha ikkiro albaanni budu sidaamuyu taarike islaamimma malaatisaho sidaamu meyaati seeda uddano uddidhaho labbaahura albaadi higgaho labbaahura albaanni buusadi fultaho kuni islaamimmate akata leellishaho islaamimmate albaanni walurino ekkita leellishaho yaate budinke ninke mitto akatinke mitto yinoy Har'a imala dheertuu deemnee isinitti dhufuun kennaa caalu badhaasa caalu qabxii takka guddaadhaan ummata keenya ummata sidaamaa isin keessa dhufnee jirra. Techo ninke seedaa doogo hadne dangoomohu loo afansha kinnera haadneetii yinay afanshu kuni kinnera haadne dangoomohu maatiitine ikkiro mereerinke fiixooma nooha jawaachishidhate kinne dange ka'neentinni to'atatini loo afanshaatii loo badhaasaatii yinay Isiin sun maaliidha? Islaamummaadha. Aadaa sidaamaatiin wal fakkaattu. Uffata keessatti dubartiin dhiira kabajuu keessatti maandhaan hangafa kabajuu keessatti aadaa sidaamaa aadaa oromoo ta wal fakkaattee islaamummaa wal fakkaattu san ka isiin ala amantaan biroo hin jirre san wanti har'a ati nuun kabajituun islaamummaa fudhatuudha rabbi tokkocha jettee amanuudha. Olenni kaanni ninke dangeenna kinne wasinimma dhitinankera dangoommo ninke yine wasinimma wasin sidhinaankeri maati yitiniro islaamimmatee yine islaamimmatini albaanni daybudi garanni uddamo goga baalan kan dibbiyoota seeda uddamo uddirate hajajjaate umo dibbate hajajjaate shiimu loa ayrisate hajajjaate ollaa ollu danchumma assate hajajjaate shiimu loa ayrisate hajajjaate islaamimmana hattee islaamimma dhitini ayka ikkiro ninkeno adhitinoenkereeti yine ka'neentinni wasinimmanke haadhinoenke hagiidhitinoenke yineemmoo yino amantaan islaamummaa takkaan suni rabbi tokkochaa beekanii nabi muhammad ergamaa beekanii yesuus kiristoos gabricha rabbiiti ergamaa rabbiiti jechaa beekanii islaama yoo ta'an aadaa sidaamaatiinis walin tuqu wal cimsa wal jabeeysa dhugaa takka wayyal islaam baga dhuftan biyya sidaamaa kana she'anii amma kun nabira jiru kana wajjinuti biyya sidaamaallee kokkosallee warri bane bunaan banamte tun asaasarraa banamte dodolatu bane qulfiin sidaamaaf kokkosaan bante hasaasa ilkaan qulfii sanii dodolaa fi seerofta. Allahu akbar! Allahu akbar! Jarri gaafsan lafa tana wajjin bannen jirtu. Jarri biyya tana wajjin banne duniyaan jirtu. Nama gabaaba jira Sheekh Jamaal Daawaa, Sheekh Hussein Ulfaataa, Sheekh Abdul Qaadir Daaluu jarri sun akiraa jirti. Hidhaa jaraatti wajji ganda kana keessa deemne odoo amma asitti gaafattanii du'aanni Sheekh Hussein Ulfaataa mee nama hagam harka baasa.
mee du'aan ishee Hussein ulfaata harka baasa. Sheuseni ulfati du'aata ikkoottoo wanni hanga gotti assegino konne sidaamuu du'aati yaati. Sheikh Abdulqaadir Daaluu daawaa Sidaamaa irratti Kaabaa jalatti harka wal qabannee adii walis seennee waan naan jedhe waan warri markazootaa qabdu qabda atiin tokkochi ulee qabattee adda deemtu waadaan agalee Kaabaa jalatti waggaa 35 oli biyya Sidaamaa keessa ani du'aan Sheekh Hussein irraa du'e suyya taama lafatti haftee badhee jirtu mataa irraa dhufte lafa kana keessa gaafa duraa ganda tokko gurura jedhanii akka itti islaamummaan ganda kana seente gabaabbinna kanuma hima dheeressu guyyaa dheeressaniini harooressa jedhanii aanaa kana jira gubbaa kana qilee kana gubbaa jira ganda Shee Ahmad Meeti Shee Ammakkumoo kana kootu as bahe namni tokkocha malee islaamni hin jirru Shee Hussein ulfaataa shaariyyaa itti fidee kadhannee fi duutullee asii gali jenneen kan namni tokko islaamni hin jirre isa malee amma immoo majlisu aanaa saniiti asitti itti galchini intala namarraa itti dubbannee abbaa sanitti dhaqee abbaa kadhee hin du'e namtichi nama toohidaati abbaa dambii jedhanii leenca daawaa rabbi taaraadha mucattii ta'e as kenni rabbi Shee Huseeniin achi galchina jennaan duutullee haa galtu itti kenne jedhe bo mucattii Sidaama kunniin martuu Sidaama eessa Oromoo miti saniin duuba isii qabatee adda ofii hin du'a utoo inni jedhu bineensi isaa nyaatu gali asitti jenneeni har'a yoo diqqaate wanni as keessa jiru wanni sababaa haga inni asi galee islaama ta'e 50 ol. Iida salaatuu dadhabnee sagalee guyyaa nurratti bananii iida dadhabne isaan jennaan nama tokkotu dheeraa keessa jira itti dhaqee makarafoona naabiti jedheen amma dhibamee manatti galee rabbi haa fayyisu. 7,000 naabitee na kennee makarafoona san fidee asitti isaanitti kennee isaanii fidee harooressa kana itti jedhan guyyaan gabayaa namni dhufee kana eessaa argattan jaratee nata islaamaa tafira kennaa santu nuu fide jarisu yoo islaama nu taane nu gargaarani nuu fidinu islaama taana guyyaa tokkocha namni 450 islaama ta'e sababaa jara sanii makarafoona sheeka kanaa namni tokko bite namni 12,000 islaama ta'e. Allahu Akbar! Takbir! 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 warri shahaadaa bara gururaa faccanaa hamaraaroo baay'afaa bichoo namni islaamummaa achi keessa fudhatee harka baase jira namni as aara man jiru hin gaafatin hamaraarote faccanaa baay'afaa bichoo nuura shahaada ka inni manni hanga gotte assenun ate akabaabee daggino manni asinje kanaafi achirraa islaamummaan biqiltee namni kumaa gajannuu kun argamee har'a masgiinni gara 20 uduma nama kennarraa kadhannu ka gara biriin fuune ka arabaan waliin beeyne an arabaan hidhaa rabbinaan goone waan hin beeku nama kennu odoo kadhu masgiida 20 oltu as keessa jira amma ka ijaare masgiida 20 sanirraa Allahu Akbar Allahu Akbar bakka har'a dhuftan kan har'a bakkeen tuni bakka isiniin hin malle jedhee namni hedduun harka qabe eeban Shee Amiin hin fa bakka kanatti waamtaa jennaan rakkifnee rabbiin nu haa rakkiftu as finna jedhe guddichuma kana rakkifnee asitti rabbii harkaa qabdu nu haa rakkiftu haasofni isin dhibe akkasiin fin lafa tana hin argitanii kaaree xiqqoo takka asitti waggaa 15 dura lafa tana asitti bitee bokka Allahu Akbar Takbir waggaa 15 binne gaafa nu itti ijaaranna jennee lafaa dhiyeena eegaa baashin dhufte an biyyaa bade wanni Sidaama jedhamu daawaan hin hafe achuma taa'ee achi ummata kana walii qabsiisee achirraa shahaadaa deebisaa ture moo jaran ture waggaa 2 achirraa nama waliin naa qabaa jedhee shahaadaa deebisaa ture biyya san taa'ee nama walii qabsiisee du'aata as keessaa qabu akira asitti masgiida kana yoo binnee namni arabaa wahii masgiida nuu kennee
كراش محمد دار وجين ترايد بالنسان اللي عمره داينه باي ويتدي عمره داينه أشي سندو بيسه آخره ويتنو اتراينه نجارة نجن نتكاني نروجاني ركّن لفتان آخره موتمان نكنه أرأي ويتجارانو لفت تنتك يوتاك هندا جت منا جت لفتي كوتا كعباتني لالتن زورا إسي كنانم لفابور كورا تجيا لفتان كوتا أبا إتقودا مسجد كنا كوبتشيسا لفتي كوتا كرا إجارة أجراني إسي تنالله كوبكاباتا إسي نتندرس بيا رادوان هدوجيرا نما توكو تشاكوفا جيرا أمان أماجة كله يستوكو تشاكوف الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ميتي كدير فجانا أمو هاجي كدير نمني كنيلة هنا جاجي ورث الأولتو تاتين الجمالة دان تيساتي غاف إسلامو ما نمني جيبو إسمالي ومان جيبو إن المانغو يا بوتو بويا أولي نوي جانا من كارجيني نورك أبدان جري بوجارسي akkasani namticha kana gaafa nu dhufnee lafa binnu ijoolleen isaa marti musliima martuu kiristaana biraa taate inni tokkocha amma dhageettan dhage lafa tana masgiida haga ijaaramee kana ummata islaamaa akka as jiru jiga itti bayaa jedheeni haga tana gargaaran isa tokkocha malee namni rabbi lafa tana hin jiru nama rabbiillee rabbi akka nuu kennu lafallee akka argatan asitti isin gaafanne asiin gama kana kunoo bayyafaafichoon asi فجأة اللي قال إنساني أسي مسجد الجرا قرآن الجرا تحفيزك كيس جرا الحمد لله بكى جروار تحفيزك أسكيسة أرجمو مسجد أرجم بكى قرآن جروار دكان أرجم تجري شيخ أحمد مسجد قرآن كيس جرا وفي قرآن جرو كون ورد دعاء سنالكم كلها برتا قافوا أرجع نوا إتكني قافوا دم نوان كم قافوا أرجع ندعاء تجد ما كم قافوا أرجع كم نمان كم أما سمي سندي بشيبي مين مسني قال هركبا ساجاب الله أكبر الله حاج سيدون جروه أقاعد جيراني شوف دون من دقيقة وانا جي أكسر إن أنا ما جاتي نتناتو نوقفت وري وجليسا شيء نفا إبن شيء أمين من شيء كلية سنتي ما قدي أوفتي نانجاني جناي باي جرين حركة تيجي هنا علامة دعاتي مريرون كانوا إثيوبيا ودميته نهاتون أفريقيا هاتون علامة منال باتيس كارسيو كتامو كتو يكرو أمين إبروتيا علامة داعيت علامة داعي الله فجينا دارين كمريرون كوننا دانغوما كاين اللاماتي تنيا يكرو لينك سدامونو أرومونو أنين كميتلو كوشو صوتينك أما نمكن متته كوني دافراتي من تلا دانغوما هو يعني الله أكبر ከዚህ በማያያዝ ምናልባት ብዙ ጊዜ ሰዎች እስልምናን በሌላ አረዳድ ሊረዱ ይችላሉ። እኛ ለዓለም የምናስተጋባው እስልምና በሰው የተፈጠረ ሳይሆን የዓለማት የሆነው ጌታ አላህ የሰው ልጆችን የፈጠረበት ሃይማኖት ነው። ይህንን አላህ በቁርአን በመረጃ ደረጃ ፍጥረት አላህ التي فطر الناس عليها የሰው ልጅ እያንዳንዱ የሰው ልጅ ተብዬ በሙሉ መጀመሪያውኑ ሲፈጠር የተፈጠረበት ሃይማኖት እስልምና ነው። ስለዚህ እኛ የአንድ አባት ልጆች ስለሆን የኛ ወገን የኛ አካል የአንድ አብራክ ልጆች ሆነው ወደ ሌላ ወደ ገሃነም ወደማያስፈልጉ የህይወት ዓለም እንዳይሄድ የሰላም ጉዞ የሆነችዋን እስልምና ለእናንተ ጥሪ ልናደርግላችሁ ነው የመጣው። نانين كدانغومو وانو كنت قدائي ومكتي ردوا يايان مثل ماتي تني أمانو منو بيتي كلاكيوتا اكتو كني مغانو إسي كلاكي كاي إسي إيما كلاكيوتا يات منو بيتو فطرة الله التي فطر الناس عليها مغانو تني أمانو كلاكي حتى أمانو تيماتي منشو بيتو كلاكي هنا حتى أمانو را كتني ردوا وانك كتني دافو مكاني وزاتي ودورين كي ولا واحد نرى داسك نيمو جيران تنرى داسك نيمو نينكي كده قواتي نرى هبوي ميتو مغانا مانتني كاينتني نينكي ردو قواتي نرى ردوان كي كتني دافراتي كتني ودانغو مونا إسلامو ولري كاينتني تمانو داونا إسلامو وإسلامتي أمانو دان چمتنا غاتوتي لا وشيتاوتي ميتو مغانا مغان سنرى لا وشيتاوتي إسرا وشيرا مرادانغو مونا ከዚሁ ጋር በማያያዝ ሲዳማ እንደ ሀገር
የራሱ የሆነ ባህል አለው። ፍቼ ጨምበላላ የሲዳማ መገለጫ ነው። ፍቼ ጨምበላላ በባህላዊ አገላለጽ ነው እንጂ ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል የእስልምና ነጸብራቅ ነው። ለሲዳማ ፍቼ ጨምበላላ እንደ ተምሳሌ ሲታነሱት በረመዳን ወር ከናንተ ጋር ያለ ነው። በጨረቃ ጀምራችሁ በጨረቃ ሲጨርሱ አጀማመራችሁን ከጨረቃና ከፈጣሪ ጋር ሲዳማ ከ30 ዓመት በኋላ ነው ሌላ ሃይማኖትን የተከተለው እንጂ የቀደምት አባቶች ሃይማኖት እስልምና ነው። ስለዚህ እኛ እስልምና ስናመጣላችሁ የቀደምት አባቶቻችሁ ሃይማኖት የራሳችሁ የሆነችው መገለጫ ትላንትና ስትታዘዙበት የነበረው እሱ ብቻ አይደለም፣ የነቢያቶቹን መንገድ የሰላም ጎዳና እንድትመሩ ጥሪ ለማድረግ ነው። na dangomo na dangomo tenne islam to te tinya ka kro kitne te islam te ya maile bata de ne no mo fiche chambala lai nei bahile wen budino ya te sidamona hakku la ne kro amandori islam te le ta dauri amadio ya ole kaya tini fiche tenne fiche ne mu kala kamun ni agana na tun sicho la ne tina kala agam na tun sicho abba manu beto dikyo magano hoya aku davra du churi konni albani sidamu budile to amadamori sidamu hunda islamanna mittam islam mitto magano magan siranu manna ikyo taleli jari noyatena sajju diri kawatilla min albati kayara muriri ronona kayen sidamu asle hundisi islam meteledo fitoman afitmata marra judu sidamu budido kole kayen tini leli shawana halale ona konni halale kitne raqagin sakatni tini aditina gede asate tidangomo yan ይህንን በመረጃ ደረጃ አንዳንድ ነገሮች ካለን ሰዓት አንጻር ለማንሳት ለምሳሌ አላህ በቁርአን በ42ኛ ሱራ ምዕራፍ 13 ላይ የነቢያቶቹ መንገድ ምናልባት ሰዎች ነቢ ኑህን ኖህ፣ ነቢ ኢብራሂምን አብርሃም፣ ነቢ ሙሳ ሞሴ፣ ነቢ ኢሳን ኢየሱስ ብለው ስሙን ቀየሩት እንጂ አንድም ነቢይ ከእስልምና ውጭ በአንድ በሌላ ሃይማኖት የተጠራ የለም። ምናልባት አላሁ አክበር ምናልባት እዚህ ጋር አለው አንድም ነቢይ ሙስሊም አይደለም ብለው ጴንጤ ነው፣ ኦርቶዶክስ ነው፣ ካቶሊክ ነው፣ ጆሆቫ ነው ብለው ኢየሱስ ጴንጤ ነው፣ ኢየሱስ ካቶሊክ ነው፣ ኢየሱስ ጆሆቫ ነው ብለው ከራሱ መጽሐፍ ከዘፍጥረት እስከ ዮሐንስ ራእይ መረጃ ማቅረብ የሚችል ጀግና ካለ 1 ሚሊዮን ብር አሁን አስተላልፍለታለሁ መጥቶ መውሰድ ይችላል ማለት ነው። አላሁ አክበር ያው ፈረንሴሞ ያንን ከኖ ገሪና ያው ጮይሬሙና እስላም መተያ እስላም ነብዩቱ አማኖቲ እስላም መተያ ብሮ ዳጌውተና ወይም በራ ዳጌውተ ድክቴ ንንከ ባላለን ለንገን ከፍልቴና እስላም ከለቀሙ አማኖቲ ነብዩቱ አማኖቲ ነብዩቱ ፍዱ አቀየራን ቱሩኖ ኖሃቲ ነው naturam ta isbiyin tegede balan kasukwa anannu to kayara yarde na ikina wannu sukwan sa balun ku nabiyotiti islam me challate islam me agurranna wala haymanote magani daggota dikkitena de ni islam me kappo tini ama nalagarawo kole kayentini magano mitawurana wala magansira garao marrajuno ya noiro ke kayentini chorere na kwani dijere na tebana haranchuni islam matiyate nabiyotu ammanoti tini afe nabiyotu remowete adam annin ke jammarte jebete nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam geshano nabi balanti islam marrajunneti marrajasisakato qarsadandirino ተምራ ካኒ ካፖዋኖ ተከሽ ያባንዳው ይህንን ምናልባት ከጊዜ ነው እንጂ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻርም ላይ ያሉትን መረጃዎች ለእናንተ ማቅረብ ይቻላል። ለምሳሌ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 12 ላይ ስትመጡ በነዛ ወራት ይጸልይ ዘንድ ወደ ተራራ ወጣ፣ ሌሊቱንም ሁሉ ስጁድ ሲያደርግ ነበር ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ በአላህ ፊት ስጁድ አድርጎ ሰላት አድርጎ ሲሰግድ ነበር እንጂ ፈጣሪን አምኖ አምላኬ ጌታዬ የሁሉ አምላክ አንኮ ማርቆስ 12:9 ላይ ጌታ አምላካችን አለ። ዮሐንስ 20:17 ላይ ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ አለ። ምናልባት በጣም እዚህ ውስጥ ያላችሁ ፓስተሮችም ጻፉ። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 6:12 ላይ በነዛ ወራት ይጸልይ ዘንድ ወደ ተራራ ወጣ፣ ሌሊቱን ሙሉ ደነሰ ሳይሆን ሰገደ ነው።
ነው። ዛሬ ሙስሊም የሚያደርገው ወደ መስጊድ የሚሄደው ለማጠነት ሳይሆን ለምንድን ነው? ለማስገድ ነው። እኛ የኢየሱስን መንገድ ተከትለን እንደ ኢየሱስ ለፈጣሪ አንድ ኃያል ለሆነው ጌታ ሱጁድ እያደረግን ነው። ወደ እስልምና ኑ ማለት ነቢያቶች ወደ ሰሩት መንገድ ኑ ማለት ነው። ወደ አንድ ፈጣሪ ኑ ማለት ኢየሱስ ሲያመልክ የነበረው ጌታ አምላካችን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 17 ላይ ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ አለ። እናንተም አምላክ አላችሁ፣ ኢየሱስም አምላክ አለው። የሚመለከው እውነተኛውና ትክክለኛው አምላክ ያለው አምላክ ሳይሆን አምላክ የሌለው አምላክ ነው። እኛ ስለዚህ እስልምና እየጠራን ያለነው Islam is the religion of all the prophets since Adam to the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. እኛ ዛሬ ለሲዳማ ህዝብ ለዓለም ህብረተሰብ እያስተጋባን ያለነው ለነቢያቶቹ መንገድ ከነቢ አደም ጀምረው እስከ ነቢያቶቹ መጨረሻ ሆነችዋ ወደ ነቢ መሐመድ የተላኩበት መንገድ ሆነችዋ እስልምና ነው። ነቢያቶችም ሙስሊም ነበሩ። እስልምናን ማውደት ነቢያቶችን ማውደት ነው። እስልምናን ማጥላት ማለት የአብርሃምን መንገድ፣ የሞሴን መንገድ፣ የኢየሱስን መንገድ ማጥላት ነው። የኢየሱስ ወዳጅ ሆነ፣ የአብርሃም ወዳጅ ሆነ፣ የሞሴ ወዳጅ ሆነ፣ የኑህ ወዳጅ ሆነ ትክክለኛ ጎዳና እስልምና ማቀበል ነው። ስለዚህ እናንተ አብርሃምን እንደምትወዱ ስለምናውቅ ነው። ኢየሱስን እንደምትወዱ ስለምናውቅ ነው። ኖሃን እንደምትወዱ ስለምናውቅ ነው። እሱ ያመለከውን አምላክ ኑና እናምልክ ነው። እሱ የተከተለውን ሃይማኖት እስልምናን እንከተል ነው። እስልምና የነቢያቶች መንገድ የሰላም ጎዳና ናት። አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አራንቹኒ yere ducha yanteni mitti aransumaro yana lokasi wangeli rano yohannis rano atti basira geno dinonke ati rosiso tonketenna ati kulo tonkete gobbani taw malakotu nafato gota garanta hiranta maganira la ilaha illallah qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad koy maganira anga yahommo Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar soya to metate taro ille kuneto ayote saino agede kalaya hawate ammo hana wani keshiwa keshe baraya binume balebeshe taluguma wadi hawada Allah yorsano matenoni mata anyane gede usori madane Allah galate dagyona yanane Allah Allahu akbar zelewawiyani letena sholetela nawete wanankushe kotu itagade Israeli ane magano annikalbani walu magani dino ane rajalla sagadi ya Musa yanno Allahu akbar Allahu akbar gabbarna unna saganda magania Ramadan al-yawmi angamu Allah Allahu akbar yanki Ramadan mitudri beto ka koti amama murati wanan kullo gesha lishi shauqissa sambanoni mittu ede dubbu gitto surse fushita shekotu tenne amanatecho tenne badde tente gareboso manu duchu balu anansa badden sadano gede asito Allahu akbar tini girji hokko tini kawai gele katare arole subato mareka badde sige shaille kavichi ange totegesha lekatare farse muyate Allahu akbar Allahu akbar tufuna waransitana wajitoti Allah yatele doti aterafunote drot Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar يازي ما شاء الله Allahu akbar tufuna waransitana wajitoti Allah yatele doti aterafunote drot Islam Allahu akbar halalu fulawla halalu fulawla halalu fulawla
funge beshilena diga tofulola diga bukisani dinure ukilla kenna dunirono belege galchola ismi allahiti anisira hola Allahu akbar dina ala litino allah mitima bata bala litino Allahu akbar Allahu akbar lobe shamida la leman wanke alimota ilenkala ino Allahu akbar Waizilan chonga kikasi Allahu akbar wangelu lalawo Allahu akbar akawi kotogoto wangelu lesontilana izi yanarallahu wa mesalona tekko nabi Muhammad yana rasulana dirrehu qur'ana hoqaliti Allahu akbar ahdi kolo moyana goltilo halalun ku golino Allahu akbar qur'anu lalawo lalabara urreo so daginona we dogo lalabara urreo so daginona we dogo Allahu akbar qur'anu lalawo la ilaha illallah a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna yadayhim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim Allahu akbar ya Allah ya garantino Allahu akbar ya habib Allahu akbar mashagur amrat loga tashino akawala ko yawat kami yawatalen malayo dina sidama amma maganu mitima ke mubaridaino maganu mitima loga amfengo amma maganu gabaratuna gokit ko giran topi dogo rodino saganda maganu kallahu Allahu akbar Allahu akbar Nabi Muhammad sagadu magalina Nabi Jesus sagadu magalina ko wonu merero loikia kakita sabdaga sagadu Allah Allahu akbar Allahu akbar Allah badu warana kenu baridaina jannamenna jannat hakete Allahu akbar Allah mitimalla tayo molle dinya domo kani wata dikyo tigilata dikyo mitamagano Qur'an Allah wangolunni Allah gole balun kudagine Allah jalla gabbarre dine islami takalla hakete Allahu akbar dirogo tasna Allahu akbar Allahu akbar Togatino Tanfahana wa shakifana magana tohu aferedamo Kolito togatio kolidi kanani tino islimin nunkaraidana ayrabali motaya agure haremona qur'ana madharemata kawaka maganu manna ali mota dai bushemo sidamu klila rumut klila keessummoonni keenya kabajamtoonni azaamarraa dhuftan shaashamanneerraa dhuftan oromiyaarraa kanaaf agoo deemtanii dhuftan baga dhuftanii daa'ee bushuu isiniin jedhaan Allahu akbar kunni halaalu tokko qole ka'ee ninke lubbuun kaaree mannaa taate isin amma karaa nagahaatitti karaa dhugaatitti karaa ibiddaarraa gartanii karaa dhugaatitti ummatan filatu isinii jira Beren ko maganu galangan kereen nanni kaleessa qaali rabbi yookaan wangeeliin harka kennaa otoo jiru Yesuus maganu na keessumamnu Yesuus Kiristoos rabbi jiraatanii turre masaratan kee manni dhaggoote hundeen keenna xintaan keenna yookaan masaranni keenna eessaa dhufe hojjenne amma mota maamota wantoota kun wangeeluu mikki
namatu gartanii hundee gartanii masarata islaamummaa balleessite ammana amantii balleesse jechuudha gartanii wangeelii kun balleessine namatu balleesse. Taloo wadareemuna. Amma mootu iyyuu gartanii bakka ittiin tallaan jirtu deema. Yesuus nabiyya kebede. Yesuus akka gartanii nabiyyi ta'e. Tebbuu dhibba maganuu qaali kuubula. Dhibbaan dhibbatti wangeelii kanatu dubbataa akka Yesuus Kiristoos nabiyyi ta'e. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ane tende islaamu amma amaanota takattale masoo kunne wangeellaa. Ani akka islaamummaa qabadhu kana gore akka islaamummaa hordofu kana gore wangeelii kana dubbiseetiniin tahe jechuudha. Allahu akbar. Manni yaadhi jedhinoo. Eessaa fudhattee hojjettan? Maatiyoos tokko yaa'u. Maatiyoos akkana jira. Wona radiin kee asaane sayona. Murti obboleessi kee nu dura dubbatee qabu. Ani amma yaachira galee ani abdii kiyya karadheetiniin bulaa jira. Kana goltoo tikisa mittanoo baanu kuma tiishe. Tikisi tokkotu akkana na deebise hundi keessanuu dhageeffadhaa na tolchaa na dhageeffadhaa jira. Yohaanis wangeellee. Wangeela Yohaanis. Lamala. Torba. Shoolloota ana. 40 irratti. Nabiyyichu maganu beeku Yesuusaati yaa nabiyyichu. Maganu melekite Ilisaawu nabiyyichu Yesuusaati. Tokko nabiyyichu yaa. Nabiyyiin dhugaa Yesuus Kiristoos nabiyyi dhugaati nabiyyi rabbiiti jira. Nabiyyicha waaniya. Ani nabiyyi jira Yesuus Kiristoos. Nabiyyicha koo ani maganu tamalakite Ilisaawu yaakoo. Ani nabiyyi ergama rabbii keessa malee ofii kiyyaa waan godhu jira. Ani tuni bobba galagalee mure taa'u. Biyyi kun gartanii kaanii tajaajila kennaa tuni ture sabakaa tuni ture biyya kana keessa. Faccaanuu baafamuu nettoo baaluu galagalee moo. Biyyi magaalaa tun hundinuu akkas. Mulugeet hanqana'e. Mulugeetii hanqanaan jedhani. Dhakaa Yuusufu. Amma mootu Yuusuf naan jedhani. Kennaa manoota boommoo lubboo maganu qabaa bu'aa golee. Amma mootu amma amantaa kana bakka ifaatti rabbi na fideetiin hin jiraa jira. Allahu akbar. Diwwatu. Birrii biti kanas deebi. Ammana dafinnaan. Birriidhaan amman amantiin bitatan. Teessoo dafinnaan. Birriidhaan jiruun argatan. Teessoo finnaawa. Jiruuf argatan. Maganoo saganteeti. Rabbi sujuudaniiti. Anoo sagadaanoo. Rabbi sujuudichi jirammaan. Biraan islaamaa nama nagibeemu. Ana siintuu ummata islaamaa jibba. Isa naara bira dhatoo kibee gibeemu. Ummanni islaamaa kana uffata jedhee jibba. Busuulee labbaaye. Ummanni kun fakkaata badaanatti fakkaata ummanni islaamaa. Qaayinni bee. Amma ammoo. Higummoo sabaa. Haga islaamummaa deebi'u. Maganoo mannaati woommuusa. Dhugaa ummata rabbii bule jedhee. Maayira. Maaliif jedhe? Marriba baala masgiidu mittoo. Makkaragan hundatti masjiidni tokkicha. Amma namittete. Amantiileen tokko. Sagadatti jaba shiiba dilaannaay. Salaanni ammoo guddaa xiqqaa akkuma tokko salaata. Bichoo dureessaa dinaay. Hiyyeessaa dureessa hin jedhamu. Boowaa gennaamoo dinaay. Nama waa beeku nama waa hin beekne hin jedhamu. Isa dinoo. Hin tuffatani. Baaluun kun maganoo sagadaa'u. Hundinuu rabbiif sujuuda. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ebbaanoo toro diigamoo sagandeemuna. Warri asiin duuba jirtan amantaa islaamaatiin ala jirtan amantiin koota. Majarrashaa'u. Allahu akbar yeroo gubutuu ga'ee jira. Amoo. Amoo koota koota. Amme koota koota. Akuni tini yanna baye. Yeroon tuni. Tini yanna maganoo sagandeenna yanna. Yeroon tuni ta rabbii gabbaranii rabbii bulanii rabbii sujuudanii jiraatani. Tini yanna maganoo sagandeenna ite. Maganoo sagandeenna ite tini yanna. Sagandeenna ite sitaamu manna. Sitaamu manna amme. Maayira wana diyaa kutogono wadiinke. Diyaa gadammi tina eri kiroo tamme. Maayira no halaalu ikono warallanno amme. Kunneen muna sambeemmo. Noonke kurano rasoorno inke. Masagrisaame saayiro sooruno. Waleen kuna sama sheekiti. Rosino amme. Mikinaatu halaalu mama no dhanneemona. Dhagaa wuna wata daqiiqaatina. Wanta daqiiqaatu no'em. Daqiiqa shannaa kennanii. Agureemuna. Amma hin dhiisa. Muttee dhaamsa seemnelle. Dhaamsa tokko bicha Islaama oduu biraatu. ummata islaamaa obboleeyyan keenyaaf dhaamsa dhaamaa. Bottiloon ta'u dhaama leeysu. Akka rahmanii daawwatan tokkoon keessanillee rabbii Diina gobbaan kee yaa'ona. islaamummaan biyya keenya seenee jira. Diinni islaamaa biyya keenya seenee jira. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Insa rabaadee firoo bira leeysu. Nuti ammoo ummanni sidaama keessa jirru ummanni islaamaa ummata ammaa nu afee deemee diin dalagaa jiru kana duuba isaanii hiriiree diin haa dalannuu jira. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anni baaluun kun Allahu akbar. Gobbaanoo ta'u maganulla alloo maganiina noobile wirdinu. Allahu akbar yaa magan loo. Loo immasilla kullaan ahunim Allahu akbar. Allahu akbar. ትንሽ ነገር ብትፈታኝ እፈልጋለሁ። ትንሽ ነገር ብቻ ነው የማወራው። በጣም ሆነ ደግሞ በጥሊን ሮሬ
jaalala gartanii waan kana jedhu caalaa jaalalli kunni yeemuni roore baxilini roore yee qollee mana goomu amma galgalafa keessanii waan an jedhee deebisullee wallaalee jira. baalun ku oromuu dagginoori sheekootu muuraane egennaamotu bufuudhaa'e. Isin warri gartanii Oromiyaa irraa dhuftan hundi keessanii ulaamaa fi daa'imman hundinuu gartanii xiqqaa guddaan bulchuudhaa'ee baga nagaan dhuftaniif nan jira. Albaanni xalaatu guddaa nanke babbadana keeshinu. Asiin dura gartanii warri gartanii xilaanni kenna nuuf isin addaan diigaa ture sanitti turre. Arsee waadhuma gornaan enanna. Biyya arsee deemtan isin kalan jedhanii sodaatudha. Islam gorraan enanna. Yoo islaama bira deemtanillee islaamni arsiisin gorraa odoo jedhan. Insan giddo xalaatu giddo keesheen. Falfalli yookaan gartanii xilaanni kenna odoo addaan keeshee. gudummookkiin ooti emireeroo. Addaan diigaatiin turan sodaachisaatiin turanii. Arso shitaate nanna. Arsiin nama gorraa odoo jedhan. Naamu shaanoo enanna. Sidaamillee nama ajjeesa odoo jedhan. Xalaatu qasiisaa keeshamke. Xilaanni addaan diigaa ture. Rabbii gaditti harka keessa jirti. Amma isin amma biyya barhaa keessa jirtanii laaltan kun hundi Nutu hojjaa daggiroo mandaati. gariin keessan biyya laarraa dhuftanii. Nutu fooqa heedhiroo mandaati. Garii warra foonii qabdantu dhiisanii dhuftanii. Fira callaa sidaamni qarramaa itime. Rabbi irraa argachuuf taatanii dhuftanii. Kunni dhiiraa daggiroo foltiroo. Ibidda kana keessa taa'aa jirtanii. Amanti dhinaa hedhunooyi. Amma beelahaatti ni jirtanii. Ansi maa callaa teeree. Waan tokko faatii qofa dubbadhe dhiisaa. Ani paastar choo. Ani paastari ture. Paastar nagaashi naa'e. Paastari nagaashi naan jedhaatanii turanii. Tikichunni burraasii sun tikichuu galagaloommu. Burraasisa bikicha jedhamee kan inni hundee tajaajila Aleen cherchen galagaloommu. Cheerchi wayita si'achi seesanillee tajaajila kennaa ture. Islaamaa ina hanin jebbee ta'u ta'u na keekinoommu. Islaamummaa ummata islaamaa jedhamu akkana jiraatu. Odoo utti baalaan finnee bitaa hoyineemmu. Nama akkana uffata akkana yoo arginu ummata falfala jiraatu. Dhadha mita dhadhangaa biyya suusneemmu. Yoo bira dhufne tumee biyya suusen jiraatu. Anyoo bitateennu. Anis hin jaaladhu. Dodora loosoommu. Dodola irratti illee hojjadhe. Hakkoon masgiyaati ijoollee gafee ilmoo beenxarkee. Akka yaada kiyyaatitti masjida achi jiru. Buqqisuu yaadaatiin hin ture. Inni asaadhaatti illee buqqisuu yaadaa ture. Hirri yoo xaafidha jammaa. Adaabaratti illee buqqisuu yaadaa ture masjida. Odoo matti illee noo mannaati fidne. Isin ammoo tuyyuu ummata jaalalaa akkana qabna. Malaayu. Suutu suutanis ture wajjate mudditooti. Mudditooti manaa dile. Koko. Mutu malaayu. Dammi gari gari. Amantee angate amante laantoo la coo malaru. Damma gari harkaan tuqanii yoo arrabaan tuqan mi'aaya malee. Anki cuga anga kaisa geechu laantai. Damma gari ammoo tuyyuu haga quba nyaatanitti quba ciniinanitti. Hatto laantai. Islaamummaan ammoo tuyyuu sancaala mi'aayaa jedha Allah. Shima cojoora bireemmu. Amma waan xiqqoo dubbadhe dansa. Ani reeno heree islaama akkee muduroommu. Ani jireenya miti dureellee islaama ta'a jireenya beekumsa. Adisawaa misgaam chechara paastara kekeeffamu tokko taajinni. Adisawaatti chaarchi misgaana jedhamtutti paastari ta'eetu ture jira. Inni gobbara galagala yaaqoominni yaaqoomee uffatanii sabbakoommu. Biyya kana keessatti nabii Yaaqoob ka jedhamtu jira. Isa biratti isa teessiseetiniin sabakaatiin ture. Afartoota sabbakemmu mancooti. Isa gara teessiseetiniin sabakaatiin ture. Kuni faarsaantu ana yeroo lophinu qaaqoo. Amma ammoo tuyyuu Umariin tun faasarii axiraafiin tun ammoo tuyyuu ijoollee daa'imatu ana jalatti zammaarii ta'ee nashida ta'eetiniin dubbate. Ani isi qaaqoo yeroo isa qaa'e maroommu. Inni odoo xiqqaa hin jiru ta'ee isaa dhaqee ani. Islaama ekkoomo hoonna. Ani islaama ta'eera jennaan. Bisa teekinsina yoo fudhummu. Amma ammoo aga islaamummaa seeneetiniin jedhe ani islaamaadha jedhee natti dhufe na himnaan falfala shinaachisanii gara si galchanii jireenii jedha. Ashiisha teekinsee amantee baawwan hin yuunnu. Falfalaan si tuqaniitiniin si balleessan ani haa badu jireenii. Ji amantoo bita duraan daggee calala'i. Ani nan falfalle wanti tokkollee falfalaatti hin goone kootu laaliif naan jedhe. Ole haadha marsee shaashimanne. Na tuttuqeetuma na sochooseetuma shaashamanne fure na fide. Eeda gennoommu masgiidaa. Bakka masgiida seeniin beeku. Guluphaa ummeentu guluphaa hojjiti labbaa guluphaa wale baati. Bakki ta'een uummanni gartanii dhiiraa salaatu fi dubartiin salaattu garagara. Nin kennittee guluphireemi baru. Uummanni kiisaana yeroo bakka bakkuma takkattitti salaama. Uma keessa makamni salaama dhiiraa beeraanii. Maati diloo yoo koyee qabnu. Amma uummata dhiiraa keessatti uummata dhiiraa adda bichaa salaatu argee maal dubartiin as hin jirtu jedhe gaafate. Maati labbaan sagadaayu.
bakka dubartiin jirtu dhiirtii salaatu naan jedhanii Ano kinsa eta eta gade no. ammallee balbalaa na fikinni jireetiin eeggadha ture Ani anna man da ke ma feqan sa ya duwe mo. amma du'aa du'e marfame waraanani jireeti man akkamatti eeggataa ture ture Ito hore na jajjabu dure balu makena urusa sagada jammartu. anatti tole malaan warroonni gurguddaan hastaamoonni makiina dhaabaniitiin salaatu gadammadan argee Ana hindi domla do ha jammartu e. Wayto. Vitla jammaru. Booni eegale amma. Vitlumu. Boo'ee Ademo maganu. rabbiin fudhadhaan ma jedheen. Ademo maganu. Rabbiin fudhama islaammaa fudhadha jedheen. Do ma kulemu. Akka itti islaammaa fudhadhe Ani islaammaa. si wangele mitte na mitte. Wangeela Yohaanis tokko tokkotti. Barakano qaldo. Asiin dura qaali jira. Ano maganu wanu. Qaaliin sibiila kan rabbi bira jira. Umro qalu maganu. Dura qaalitu jira qaaliin sibiila maganuu rabbi bira jira. Zefitasi mitte na mitte. Zibdati tokko tokkotti. Maganu addamin na hewani kalaqi wayo. Aadamii fi Hawwaa yeroo uume rabbi. Addami haare bushala kalaqi. Addaamiin fuureetumaan gartanii biyyeerraa fuureetu uume Aadaamiin. Mittu no udure dasi. Yeroo san isaa wajji wanti jiru tokko illee Mitti miti. koronto kulemu ne. Qorontoofii tokko faasii hima. Tunamitte na sase. Kura tokko kura sadii. Akkaamni galtata umakkinte gade. Abbaan warraa haara manaatitti akkana akkuma mataa ta'e sanitti Yesuusin agashaan maganu hoyaanu. Yesuus Kiristoosii rabbiin qabaa jira. Ani paastorete. Ani akkuma bira jira paastorri Biyyete. nabiyyi naan jedhani. Noo sarraa gudda keessoomu. Waan guddaa gartanii Rooma sarraa qaalo gudda keessoomu. waan marfee gartanii ummata falfalaa ummata gartanii karaa maksaatiin ture. Bitichaa bu'ee hima badhete taraaroo goojjamu siifeenyu. Bakka amma biyichaa jedhamu sanitti goojjoo ijaarsise. Irraa addanchi kone taraatu sirreetine ba'inee nu maganu hoyannu. Birrii fudhadheetiniin Tibbi kun jeega adda kone taraaratu sirree baay'ee fixoo xarunyu. birrii 100 fudhadheetiniin goojjoo an ijaare san gaadaa bakka an ijaare san namni tuqe intu ajedheetiniin deeme. Anne biyya nu kennu. Yeroo bari na biyyiille ta'a. Islaamuna mitte basaan illee kuleemmu'ne. Islaamummaa tana keessatti waan na jaalattis waan takka gara dubbadha. Anis galtee kana islaama hoo. Haati mannaati haati Oota kana islaama hoo. haati mannaati yaafi. Awli afiiree islaama itti aanu. Haati mannaati yaafi ijoolleen tiyyallee islaama ollaan tiyya hundinuu amma islaama ta'aatiin jira. Islaamu giddoodha. Amma islaama keessatti Ayyira nu tokko eeka inu maganuuti. amantaan niitoorkiin islaamummaa seeneera biyya sidaamaa kanaa. Amma yeroo asitti ustaaz Taalib Ridallaahi ka'ee yeroo dubbatu koottaa yeroo jiru namni kirikiri yookaan mormi biyyaata namni tokko illee hin jiru. Osoo sidaama hojjaraan koo diinatu jira. Islaamni karaa uffata gojjaa gabaabbatu hin godhatu. Eelige ka'u jira. Gaggeessee gadi geesseetu hin godhata. Amma nota guuta. Amantaan islaamaa ta'uuf Kawa alee nota godha jammarreenye. amantaa keessaa. Ane galtee mise. Koi. Asiin dura ummanni islaamaa dubartiin islaamaa uffata gabaabaa dubartiin sidaamaa uffata gabaabaa hin godhattu. Asiin dura harabee diguttoo mana garuu. Uffata gabaabaa hin godhattu dubartiin sidaamaa. Haga amma amantaan peenxee amantaa garaagaraa dhufeetiin jala ol saaqanii jilbaa walitti ol saaqanii godhachuu eegalanii amma sidaa. Ayyo Mise dhaggenu. amma takka dhufe. Amma ganoo wucci dhiimu inni baasho. Kara yoo rabbi karanna yoo jedhan Uddana koyrootee. uffanni amma jilbarra jiraas. Bulukutaa ikkee hin tokkitaa. Yeroo rabbiin akkana gaggeettu mee akkam taati? Teedaan kan ija kan naannoomne. Guyyaa waan jirtu islaamoodhaan jiru yoo islaama Teedaan itti dafaa. yoo islaama bira dhufan awuraan isaanii hin mul'atu. Alba difatnee. Fuula si mul'ifata. Meeta danfayi. Dubartiin arga. Neemota alba danfayi. Ijoollee durba Asirri fuula amantaa idinaayi. qabu qabnee anaaru hin jaaniin. Tini maanniiti. Kun maaliif? Magana waa jatinni. Rabbi sodaataaf jecha ta'e. Tenne ammanuma shiqqine amannu. Amantaa Fasun gumittoo. Maganu meeho. Gongaa keekinoo motogoneemo shaakarraa boorraa labaasa. Reaalta lafa keekin birraa gireeni. Ekele angansa iyaale yoo waashine. Iyya ballau iyya xexxan qoyitinaan. Bisa silaa dhaffaa. amma السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا بابسي.
waan jabduu dubbatuun barbaadu amma Luwale joira da sule manata. warri afaan oromoo dubbadhee dhiisa warri afaan oromoo dubbattanii lafa masgiida kanaa laaltan malee biraan deeminaa dhaamsa tokko Bakka takkallee Yesuus ani waaqa yookiin gooftaan irra sagadaa ka jiru suuqii dhabee jedhe. Lanchi meesho umaa jedhu tamaroomoo garinni ani annikki albaa waluma gani biiloo sirattoo sagalattoo heroon kiyyaani. Akka baranneetti mazaabudusii baranne baay'ee baranne dippolooma qaba. Kanaafuu ammoo anaan olitti namni ati sagaddu Konne halaale mudanii gara daaqamee kunni tunaamittu aleetina qarramoo murcheeree na daahoo. waan kana immoo eega arge waggaa kudhanitutti wanni na rakkise waan jiruufi waan kana dhugaa kana ragaa bahuu wani dhoggee jira. Akkuma maatii kiristaanuu lafi naati cimeelaa'eeti. Suma maal yoo jettan wayita akkana nama baafnee yoo nama sabbakne achi keessa waan faayidaa wayii argamas faayidaa saniifi. Anta hareda wasinaa kaya xaxmeemoo xaxmoo giirame noommoo tayaale toloolamoomoo tinoo. Keessumaa dhufan kana gaafii takka gaafadhaa waan na aarse jira waan garaa na gube jira. Konne halaale magama halaale bireen kun ninkira tokko asine kulloomen kero isliminaa kaawwate ninke laawwote kadhoo. Kanaan dura osoo dhugaa kana akkanatti nutti osoo himani dhugaa kana osoo namni arge namni akkanumatti islaamumatti deebi'a ture dhugaan dhokattee turtee jira. Agiddoo ya kuusame noote batinye kulummaa ikkiro yanna dikki ta'ana. Waan garaa keessaa qabu maraa osoo baasee dubbachuuf yeroon qabu yeroon hin geetu. Axxaltine guma'ya giddoo yanoo affinaayana. Uf duratti waan na keessa jiru arguu hin dandeettani. Rosiisa caalaa maayammas konne halaale caalaa qacca caalaa kisiise. Waan kana ammoo na barsiisuu fi aadiina dhalaa anillee barachuu qophiidha. Eega baradamuu waan an dalagu rabbi gatitti rabu waan na barsiisu waan rabbi na gargaareen waan an godhu hin laaltanii jedha. Bireen kun badhiidhin ke tokko waa ikkiyoota afaamura bire hidoommonka. Duubni islaamaa osoo akkana ta'uu beene asiin duraa qaatan siraa islaamummaa deebi'e. Callatee maa lameen na'ee halaala feeree fuge keeshoommo. Adda hafaa natti fakkaataa. Dhugaa arge dhoysee akkasitti qabadhee ture. Warra doofinchi kun Itoophiyaa deerrinni saba kahoo waan namareeti. Saba kuha jora waan namareeti Itoophiyaa deerriyaati. Alamete deerri hindete gobbaa'ee keenuu gobbaa'ee jibsete gobbaa'ee babbaxitoo gobbaa'ee keentinni sabaka keeshoo takaanni magana betoo sidaamu gobbaa'ee asira umii annaati kitna giddaafamee Takai shahada sa'noon isootina yaamiroo seektine machiishe. Magana gaan dhuftanii Hawalle keere daggimoonni yeroo hamma shahaadaa qabanne kanarraa kaasee Takainni shahada tenne xaamaan deemutee hanaanfe. warreefu obboleessa keenya kufanii dhiifama namaa gaafatammo akkamii jecha jeesanillee deebisaa akka ta'u Wana mareeta sine haadnaaru ninkata guluppineenna keessootu maaroo haadhaana wita sine maaroo haadnaa yanii tiranu moke dabare taagete kawaaqana cooree munaayinay. islaamummaa waan isii dura dabre hunda ni diigi hukkuma amma shahaadaa qabattanirraa wanni dabre hundi zeeroo ta'e araarame rabbi biratti. Islaamni ta'aa albaanoo see cubbo baalaa kamaatti hayashite sa'aate. Wadiinke ni hanafe kidneto islaamummaa ammantine angaka israhee dhimma manni ni hanafe baaluun kura albaanoo sinee cubbo islaamummaa inni barri gammatine kidneto ilanoo baaqi gadeeti. Asbooda waan eega islaamoytanii haarawatti dhana isini qabamu malee wanni amma dura dabre hundi araarama. Islaamni teggini gadensaanoo loosnee cubbo ikkiro ikkina islaamtine ka ine koni ka aloosnee cubbi maganuu amadami dhere ikkina albaanoo sinee cubbi baaluunku maaramisa yoomne. Amma waan hinjuuna wajjijaa. Ani mutaanee le doyee angane tobase fiidhine. Meeshini labuunu angane. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله الله أكبر وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله الله أكبر Angana kikini deresinante. Angana kini deresinante. Masakaremo. Yeye sidamu galeno. Masakaremo. Halali gabbaramamu. Litto khalika gurranna. Walu maganidino. Nabi Muhammad. Magano fokka masika siti. Borjicco siti. Ye masakaremo. Tano masakaremo. Esi wenne Yesusi. Magano sero maranete volkasi ilshisho siru. Magano borjicco siti. Sokka masika siti. Magano. Yesusi dogora. Musa dogora. Muhammadi dogora. Awami dogora. Sunde muri magana sonke. Kira sinni. Nami gannane sinni. Isi gati sonke. Gannate si. Magano es sonke. Amma dhaggeeffadhaa jechuun Machiishe nai. warri duubaan ayseen illallah yaade ashhadu Allah ilaha illallah ashhadu Allah ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله برتني سن مرة اسم برسيسني شيخ إسانتو اسمي رمض شيخ إن شاء الله باتي كودنيف أمر شيخ برسيسو هاي سني بودني أنا اتقافته باتي سمودا دير ربي بلو أشبه أما واني رفع رئيس دعاة إسلام ربين كنا نفيد شيء أمين برو الله أكبر الله أكبر فانت ثاني فانا أكا فنبي مدينة قال تشيني كنا شيخ حبيبي في علماني في دعاني دعاء أسكت والقاي فانا قاف سني ربي نوهاق فانا تم فانا نبي مدينة قال أنت بين قندا قاتي سر ربي هاقو قاف نبي مدينة قال بركون قاف مدينة كيسا قاتي أنا جبي أنا هرورسا أنا دائلا أنا جري أنا قبو أنا قرتي مرا يا ربي هاتيش نمني كنت نايم بو بيتوك كنت مقالي ربي سنين في تجري وما كنا ناتي بين محمد صلوات ربي وسلامه عليه مدينة هدي النرى Yesu baba itoto no madina ke ka yo hatto kite kuni wasini ayaradu gobbane kattatenni qarru tenne gobba kao budima tenne gobba kao badilu tenne gobbara dao dantuma tenne gobbara daddo talamu tenne gobbara dao budima tenne gobbara daddo budima gobba ke magaru kaiso budima gobba ke magaru abboyne tama tishene nabi islamumma tanatti qotifti ka islamu tenne ne dewer samatto manchi rabbi sillo la ibada magaru anka hona magaru waji wari masjida nannesitu masjida di watto manchi wari islama jibbit islama di watto manchi jaati te sijibba darte ki gibba ya matarasha ilma sijibba
إلى تقاعد جواه مجرشا قصتي تسجبا بسات جباه نمني إسلاما كن قبرو تربي تنما ربي جبنا كل كإسلام أنا من مكانه بروجوت لا إسلام جبناه يا نما تفني إسلام جوات يا مكانه جوات إكرو مكانه تجوا هم يجيبوا خلاطه أما كنا تندرسوا تجاري تبى سيمنا odoo biraan deemne ka ani sheeka kennaan jedhu odoo ani biraan deemne ka ani sheeka kennaan jedhu odoo isaan nu biraan deemne ka an jedhu أنا كاشي كان كي يموت يعني كي نكني مركزني تحفيظ القرآن كدرسي اتكنن مركزني توقف مقاكي سنين أكنو جارم مقارب بتين سنغافة الله أكبر الله سدامو دعا ماتيشة ماريلا وإني أرادو شيخ داينوها سدامو تاقى كتوتو هتاتنا كان سدامو متو مركزا جوا مركزا سدامو من قرأي تماري إلا فأنوها سدامو قدو أوريساتو كده مدنو سوق ميتا مريمو يا رسول أكادامي كرون ساو لمن كرون ساو بارا كرون ساو قبتنو لما تكاو أنت كتير ننزل جوني بربادتي تروحون تنجرا إسلام من بكم سهجمتي دلغ عليه هجمتي وبرتو هجمتي تنايما إسلام ما أفاسي داو إجنو أسيد داو إجنو تجدن سامي كهاتو لوسو هسيد داو إسلام ما نما أكاتا صلاة سندرسيس نما اسم قراسيس أمما اسم غداني اسم ترقسيساني جنبا صلاة شنطة وان أمنتان جبهن تهردفو وادانو سينا وانا رسول سامان يسري سام كتنة أتمنى رسول سامان يقول قالة نوعنا كيف كاني تو كان أما نوتة نومو أما نمو كده ساني مغانو كجبارة ومغاني كلا سبان ديمو تنا نيانجي تو أنك كاسنة قالة الله أكبر الله أكبر آدي سينا إن شاء الله نما توقف خجرة خلبرسي توني ما نرسل سامي تومانشو دقيقة أما تنرى كل تنة كوباري توباري تنة ساعة كوداكيكي هنافي باتي كوداني أنا توقف الله أكبر تنة أغانيرا دموزا سانا دومو يا رب الله أكبر مركزا كايني بكي تجارم تؤسا حرور سكونو مركزو سلامي تقوى سنة ولغا فنا ولا مرا ولي قبل فأولا مركزو سيطة أتشير مركزا إن شاء الله مركزا رب الرافون اسري وجه ثاني الله أكبر إن شاء الله مركزا كايني كنني لدو حرام مغلوبي ها نيمو الله أكبر السلام عليكم أما سيبت ولي الله أكبر